Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le baeteledipele ba mafatshe a Afrika ba feta 50 ba tsene phuthego ya China Africa gompieno. Maranyane ya masha e le pinagare mo isagong ya ditsamaiso tsa lekgetho mo kgaolong ya Afrika. Fa mokatisi wa setlhopha sa Botswana se se tswang kgaisanong ya World Athletics a re ba ithutile go le gontsi koo. What's up, mga tsa BTV News? May mo mosong wa gompieno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile yo diranolang ka tsa dia ka puo ya diatla ke sentle moeng a re simola ka tse di gogang kwa pele baeteledipele ba mafatshe a Afrika a le 50 ba akaretsang Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ba kopane kwa Beijing, China go tsena phuthego e simologang gompieno go wela ka la botlhano go nna le seabe kwa phuthegong e go solofetswe go rotloetsa maitlamo a lefatshe leno a go itlhabolola ka tiriso maranyane segolo bogolo ka leeletsa go inakanya le maranyane a dikoloi tse di dirilweng ka motlakase lekalana la dikgang la BTV News le ne le buisana le tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape kwa bothokong jwa phuthego ya FOCAC kwa tlhalositseng maitlamo a puso a go baya kwa pele tshwaragano le mafatshe a sele ka maikaelelo a go tlhabolola matshelo a Batswana o tshidile o nkabetse ka pego. Lehatshe la Botswana le mo maemong a bobedi go rala lehatshe mo go ntsheng taemane ka bokete. Itshilolo ya lehatshe la China e mo maemong a bobedi mo lehatsheng ka bophara ebile le ithomile kwa godimo mo mererong ya tsa maranyane. Go ngwa meamiso le boitsanape mo ga mahatshe a go ka thusa go atolosa mosepele wa tomagano ya one go beta tsela mmogo ya isago e phatsimang le katego ya batho le itshilolo tsa one. Tirisanyo ya rona le lehatshe la China mo go tse re di dumalaneng ke tirisanyo e nitameng ke e lolameng e ya ga mahatshe o mabedi yaanong tshologelo ke gore ha re ya pele re tla be re ya ko pele yaanong re tshwaragane mo ka seesemane go tereng partners sa tlhole re kopa re adima e le gore re aga dikitso mmogo jaaka keletso ko Botswana le gore mo nakong e khutshwanyane re tla ribolola koloi ya motlakase e leng gore re batla dikitso tsa yone e be ile gore Batswana ba ka dina le tsone ba itirela e seng gore re dikoloi tsa motlakase di teng ko Botswana mme re sa itse gore di dirwa jang ke ditswa mmontse re na le tsone jaaka gompieno re itse gore di-battery ke tsone tse e leng gore di a dirwa re na le lenkanisi ko Kanye ko Botswana e be le gore lenkanisi leo le tswa ko Kanye le tlhotlhilwe le iretse batho ba Kanye le ba Batswana ditiro ebile le tlhotlhwa e be di-battery di dirwa ko lehatsheng la Botswana dilo tseo ke tsone tse di botlhokwa mo Batswaneng ba batla go bona ba itirela ka dilo tse e leng gore modimo di banetse. Lehatshe la Botswana le tumile ka kepo ya ditaemane tsa bogolo le thwathwa go di gaisa mo mahatsheng e le meamiso e ka yone e thabollang ditshulelo le Batswana ka jalo go le maleba go atolosa thekiso ya taemane mo mahatsheng a tshwana la China le a mangwe. Mme mahatshe a tshwana le China ke yone a ntse re kokonye mo go one ka gore ke bone bangwe ba ba rekang ditaemane tsa rona di le dikgolwane yaanong re ba rotloetse ka gore go lebega e ka re palo tsa bahumi mo lehatsheng le di a tsholetsega gore ba reke taemane tsa Botswana e be re tle go ba bolelela gore maabane hela jaana go bone taemane e ka botona e leng ya bobedi mo lehatsheng lotlhe e bona ko lehatsheng la Botswana batho ba tle ba botse gore mme yone taemane ka gore e ipewa ke company e ikemetseng ka nosi poelo ke eng ko Botswana poelo ke yone eo kana ha e rekisiwa e tswa ko Botswana re ntse re bua ka poelo go lebelelwa gore e epilwe jang e epilwe ke bomang pabalesego e ntse jang yaanong dilo tseo ke tsone tse di dirang gore tlhwatlhwa ya letlapa le le boneng ko Botswana e be e gaisa tlhwatlhwa tsa matlapa a tshwanang le lone a bone go sele ke yone Providence e leng gore ra e rekisa ko Botswana. Phuthego e ya FOCAC e tshwarwang morago ga dingwaga di le 3 e tla sologela molemo mahatshe a Afrika a le 53 go akaretsa la Botswana go a bulela dikgoro tsa peeletso le papadi mo mererong e harologaneng e tla atolosa le go heta botsalano jwa Botswana le China jo bo simologileng ka ngwaga wa 1975. O tshidile o nkabetse Botswana Television, Beijing, China.
Go fetogela mo tirisong ya maranyane a sešwa mo go tlhabololeng mananeo a tsamaisang lekgetho tota go ralala kgaolo ya Aforika go tlhalositswe e le pinagare mo isagong ya ditsamaiso tsa lekgetho. Se se tlhalositswe ke tona wa ditlhaeletsano, dikitso le maranyane re thulagano segokgo ko tshimolodisong semmuso ya phuthego ya boferabongwe ya African Tax Research Network ATRN mono Gaborone mo Jadi Mokibelo go na le ko tiriso ya methale mešwa ya maranyane ya akaretsa a bothale jo bo tseneletseng e nonotsha mananeo a ditsamaiso tsa lekgetho go tokafatsa go sala morago ditsamaiso tsa lekgetho ga mmogo le go tlhomamisa gore dikhamphane le bothe ba ba tshwanetseng go duela lekgetho ba diragatsa seo ka ga tshwanelong. Mo godimo ga mo maranyane a artificial intelligence kgotsa AI a na le bokgoni jo bo kwa godimo mo go hetoleng ditsamaiso tsotlhe tsa lekgetho teba le go sedimosa gore ga gona tsietso epe e dirwang mo mananeong otlhe a tsamaisa lekgetho mme se e le kgatelopele e tla amogelwang ke mafatshe a Aforika mo phuthegong e. The fluctuation in diamond prices reminds us of the importance of building a resilient kgolo ya ditlhotlhwa tsa ditemane mo nakong eno e re ruta gore jaanong re tshwanetse ra itepatepanya le go tswakanya itshololo ya lefatshe la rona mme se akaretsa go nna le ditirelo tse di nonofileng mo go tsamaiseng ditirelo tsa rona tsa makgetho. Outlook states that Africa remains one of the most undertaxed regions globally. When I look at the content of the agenda of what is going to be discussed from this afternoon onwards, ke bona go na le baitsanape ba ba nonofileng go ta go abelana dikitso mo go tsa makgetho ga mmogo le go inaakanya ditiriso ya maranyane mo go tsamaiseng ditirelo tsa makgetho. of potential economic and fiscal reform driven by intelligence, driven by technology. Go tlhaloswa ga tirisano mmogo e masheta e ka nonotsha go nna le tharabololo tebang le mananeo a ditsamaiso tsa lekgetho mo mahatsheng a. Our key product is, one of our other key products is the African Multidisciplinary Tax. Re na le lenaneo la ATMJ le le tla thusang gore re nne le matoto a dikitso tsa ditirelo tsa makgetho. Evidence-based research, and that addresses the unique tax challenges faced by African countries. Effective taxation is not just go nna le tsamaiso e lolame mo ditirelong tsa makgetho ke konokono mo go akaretsang bothe le go sala molao morago. social justice and inclusive growth. Phuthego e kopantse baitsanape ba ditirelo tsa makgetho ba dira melao makalana a harologaneng go tswa mo mahatsheng a kgalo ya Aforika a heta 2022 mme ba taamogana dikitso teba le ditirelo tsa ditsamaiso tsa lekgetho ga mmogo le go ta ka tharabollo ya matshwenyego othe a lebaneng ditsamaiso tsa lekgetho. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Company ya Cresta Maracanelo Limited ka tshwaragano le hotele ya Cresta Moana Safari e ruletse lekalana la Chobe District Health Management Team DHMT dikago tse di pentilweng sešwa tsa sepatala sa Kasane fa bua kwa moletlong wa go ipelela go wediwa ga tiro e mookamedi wa Cresta Maracanelo Re Mokwena Morulane a re company ya bone e itlamile go thusa mo mehameng ya botsogo thuto le tikologo e babalesegileng ke a leboga eole ka pego. Re Morulane o tsweletse ka gore e le company ba na le ditiro tse dingwe tsa ka tsone ba thusang setšhaba a fa sekai ka dikago tsa diofisi tsa sepodisi tsa Old Naledi tse ba di ntšhafatsang mo nakong eno. A re maikaelelo le maikemisetso a bone ke go netefatsa dithabololo tsa sennela ruri ko mahelong a ba direlang mo go one. So we are gathered here today to celebrate the completion of an important corporate social responsibility project, repainting of the Kasane Hospital. This initiative re hano go ta go ipelela go wediwa ga tiro ya go penta dikago tsa sepatala sa Kasane. Se ke maikemisetso a rona re le Cresta Maracanelo a go thusa merafi e re direlang mo go yone. Sepatela ga se dikago fela ke go batho ba yang teng go ya go bona pholo ka jalo selebego sa sone se ka nna le seabe mo bodireding le bone balwetsi. As well as the morale of healthcare workers. Mpho e le jwa ile botlhokwa mo go tsosoloseng lekalana la primary health care mo kgaolong le la hatsheka kakaretso. Partnership with the community is particularly important as we embark on our efforts. Tshwaragano le morafi e botlhokwa fela thata
jaaka re simolotse go tsosolosa lekalana la primary health care mo dikgaolong ka kakaretso. Envied by other countries, and it is our commitment to get back to those levels. Bachobe DHMT ba lebogile batsayakarolo ba ba tsentseng letsogo go netefatsa go wediwa ga tiro e. DHMT Chobe is different from other places. DHMT ya Chobe e pharologanyo mo go tse dingwe. Nako nngwe le nngwe fa re kopa mo maphateng a mangwe ba re tswa thuso. On board since the whatever they. Ke le go pele maphata a mangwe a teng ha re puleng go ha le ditiro tse di batang baagi ba ba botana kgotsa entry level artisans. We have a team that's recently graduated. They want to be independent. You have contributed something to the community. Company ya Cresta Marakanelo e tsweletse ka go tsenya letsogo mo go thabololeng matshelo a beng gae kwa mahelong a ba direlang mo go one. Ke a leboga eole, BTV News, Kasane. Lekgotla la batho le ditsatlholego Conservation Trust la kgoletswe go aga lefelo le lešwa la tlhokomelo ya manong le le bidwang Bones and Wings Safaris kwa go Tau. Motshwarelatona wa tikologo le bojanala mme Naniki Makwinja yo o butseng semmuso lefelo leo o gateletse botlhokwa jwa lone mo go rotloetseng matshego a tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036 a go tswakanya itsholelo ka bojanala jwa sennela ruri go fokotsa go baya fela mo ditemaneng. Mamusi Siska ka pego. Lehelo le le sa tswang go bulwa la Bones and Wings mo motseng wa go Tau le itlamile go fetola seemo sa bojanala mo kgaolong e le mo lefatsheng ka bophara. Lehelo le lo kametswe ke lekgotla la batho le ditsatlholego Conservation Trust e kopanetsweng ke magae a mararo go Tau go Sekgweng le Manaledi ebile le tla ka mananeo a farologaneng mme segolo go itebagantswe le tlhokomelo ya manong. Se ke tsela nngwe ya go diragatsa maitlamo a tebelopele ya setšhaba ya 2036 a go tswakanya itsholelo ya lefatshe le go baballa tikologo. Ke sone se tsa batho le ditsatlholego Trust itsileng go thusa hela thata go katolosa meamuso ya hatshele gore jaaka ditemane di hela jana betso ebe gona le se re ikaegileng ka sone re be re go a 2036 bojanala e tlo go nna jone nngwe ya konokono. Re be re hitisa policy ya National Tourism Policy o ka re ke 2022 ga ke sake e leng gore ke yone e re kharametsang jaaka re le hano betso. Lehelo le la manong le diretswe go ngwa ka bajanala go tswa mo lefatsheng ka bophara le go neela baithuti sebaka sa go itse ka tlhokomelo ya manong. Re ta bo rena le banana ba e leng gore ba hirilwe mo trusteng yone mo maphateng a harologaneng go ta bo gona le macleanera mme go toa lona go ta bo gona le magaidi go toa lona go ta bo gona le bo night watchman bo gatekeepera dio tse dintsintsi hela tse di tabong di le teng tse di tlhokanang gore di rane trust mme a tumelano ya rona le bone hela ka 2025 ha go re le gore se ba se dirang se hedile ya ka no go tlhalosiwa gore manong a simolla go twediwa go jisiwa ka kwa ke dumela gore go tshwantse re go tswelle go ntse hela jalo gore re go bohelong ja letsatsi re le morahi e be re kgona go bona tsone dipuelo tse go ntseng go buiwa ka tsone. Maduo a teng ke dumela gore e tare mona go e sa hediseng pelo re bora bona ka matho re nna ba supi ja gore maiteko a bana ba e ne le maiteko a thwahetseng. Ka go e simotsweng ka ngwaga wa 2023 ikemiseditse go sireletsa manong mehuta e ferang bobedi a bonagala mo kgaolong ya Afrika mme mo go yone e le metlhano e fitlhelwa mo Botswana. Mamusi Siska, BTV News, go Tau. Mookamedi wa lekalana la Botswana Tourism Organization Meki Itumetse Setlang a re mhama wa bojanala o tsamaisiwa ke makalana le bagwebi ba ba ikemetseng ka jalo go botlhokwa go ba tlhofofaletsa go godisa bojanala mo Afrika. O buile jalo kwa phuthegong e tsweletseng ya dikgwebo tsa bojanala ya Africa Tourism Leadership Forum mo Gaborone. Go rata moranyane ka pego. Phuthego ya Africa Tourism Leadership e kopanya bana le seabe ba mahama wa tsa mesepele mo kgaolong ya Afrika wa bojanala ditlamelo tsa boroko le go amogela baeng le yone mesepele ya difofane.
gape ke yone phuthego fela e supang fa bojanala e le konokono mo go ka bakanyeng itsholelo ya kgaolo ya Aforika. Our facilitation of private sector for private sector to do business is what drives us. We don't want to be in the space where private sector is supposed to be playing. We don't play in the private sector space because it's important that we lay the foundation and allow you. Re le Botswana re beile pele bagwebi ba ba ikemetseng ka nosi go gweba mo mohameng wa bojanala. Go botlhokwa gore re ba fe sebaka jaaka phuthego e re phutileng hano jana gore ba kgone go godisa mohama wa bojanala. Lots more needs to be done. But it is when we gather in places such as this and we sit down and put our heads together that one can be assured that there's only a much brighter future for Africa. Go tsweng kgakala kabakanyo ya itsholelo e ntse le selo se se botlhokwa thata mo mafatsheng a itsholelo tse di kotlase le tse di fagare. A re berekeng rotlhe re le maAforika go netefatsa gore re godisa mohama wa bojanala mo kgaolong eno. This industry has to facilitate a country's development and fiscal growth. Mohama yo o tshwanetse go rotloetsa tlhabollo ya lefatshe e tla godisang itsholelo a lone, mme gape ke mohama yo o tshwanetseng go nna le seabe mo tirisong ya maranyane a maleba. Mme gore re kgone go fitlhella seo re tshwanetse go kabakanya itsholelo. We also need to diversify the tourism offering. Phuthego ya Africa Tourism Leadership e kopantse mafatshe a kgaolo ya Afrika a le 52 mme e tla simolola semmuso ka moso. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tona wa tsa lefatshe le metsi Dr. Gefentse Mzwinila a re puso e santse le mo dipuisanong le banni ba metse ya Kgagodi le Senepole le Tamasane tsa go fetola lefatshe la morafe la selekanyo sa 10,000 hectares go nna la puso. Tona a re puso e ikaelela go dirisa lefatshe leo go nna maemelo a difofane go abetsweng Polobosi. Tona Dr. Mzwinila a re lefatshe la selekanyo sa 10,000 hectares le fa gare ga metse ya Kgagodi le Senapole le Tamasane le mo bogompienong le le mo diatleng tsa morafe, puso e ikaelela go le tlhabolola go dira maemelo a difofane a maemo a ntlha a tla thusang thata go tokafatsa matshelo a banni ba metse eo. Maemelo ao a difofane go tlhalosiwa fa tla dira gore lefatshe leno e nne boremelelo jwa papadi mo borwa jwa Aforika. Ba lephata leno la itemogela gore le thoka lefatshe le leng gore lefatshe la teng le tawele la tiriso ya diplane tse ditona tse e leng gore ke tse di rwalang morwalo o motona mo go teng di-cargo planes. Bana ba itemogela gore lefatshe la rona le na le sebaka le kana ka tshwanelo material le beletse dilo tse di harologaneng la le sebaka sa gore e nne ka sekgwa mo go bitsang go transport and logistics hub gore ne le helo le leng gore le tabela hapegile le leng gore tsone di plane kana di flight machines di tona tsa cargo di ta gorogela teng. Dr. Mzwinila a re tlhabollo e tla thusa go tlhabolola selebego sa lefatshe leo go godisa dikgwebo tse di tsamaelana le mohama wa dipalamo tsa difofane. Yo go pheletsong ya letsatsi ha re lebeletse gore ditiro tse e leng gore di a go thamiwa, ditiro tse e leng gore di a go irwa ke thabololo ya mohuta o neo di kae ka palo. Ka gore ba trade le ba transport ba abella gore ditiro tseno di a go kgonagala ya go nna palo e kae. Ditiro tse dingwe e le tse e leng gore di a go tsewa ke bana ba mahelo onea, di a go tsewa ke bana le botsadi jwa mahelo onea mo re reng ke di-sustainable jobs, ditiro tsa senella ruri. Mme mo bohelong ba letsatsi rona re lebile gore kana le gore tsa 10,000 hectares a ba go dira ditiro tse e leng gore bogolo jang re lebile bana posterity wa go direla botshelo, wa go direla ditiro and the value change. Ga ke na le sedobana ko nte ke bua se gae ga ke na le sedobana ko Kgagodi ga e photele ya giwa PS gongwe ke a go se hirisa
akere that's an income. Go simololwa ga kago ya maemelo ao a difofane go tla laolwa ke gore dipuisano magareng ga puso le merafe ya metse eo e wetse jang. Ka jalo tona go gateletse botlhokwa jwa ditumalano ka ba se mo maikaelelong a go dirisa dikgoka go gapa lehatshe. Wa Betswe Mpolobusi, PTV News, Gaborone. Wa tshopego eo ka wa Betswe Mpolobusi e re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo ureng ya gompieno mme ke sutela jalo Tumo Mpatane yo le gore malalala o tsogo go nela tsone tsa metshameko re tshoga ke itse re tlhaloganya ya meka mo mosong wa gompieno mme tla re tsena mo go tsone re go na le dikgang tse di rokotsang mathe tota gore go na le kompone engwe ya Batswana e leng gore ba dirile mabelo a dikoloi a ile gore gongwe bogologolo a kila na a tlwaelesegile jalo ka ga bitso bone bo Mantshwabisi re bolela ka ke bone bopegong ya gago o bua ka tourism gore ba mahatsha ba tsile mono as part of tourism. Mme se botlhokwa ka mabelo a ke gone gore kompani ya Sairo Motorsport e leng gore ke ya mo Botswana le yone e dirile mabelo a off-road championships ke mabelo a e leng gore a tsamaya mo mahelong a harologaneng mme gape a dirile league ya one mabelo a e setse e kgonne gore ngoke batabogi kgotsa bo radikoloi ba heta masome a mabedi ba tswang kwa Afrika Borwa Mozambique gareng ga mafatshe a mangwe se bo se raya gore re na le bokgoni jwa go dirisa se re na le sone re le Botswana dikarolo tsa mahelo a re tshelela mo gone tse ileng gore di na le sekaka di kgona gore di dirisiwe mo mabelong a ntseng jang ka jalo it speaks to se government a buang ka sone gompie ke gore Batswana ba dirise se ba tshelela mo go sone gore ba kgone ba itirele dikgwebo le letseno ka tsone ka jalo ke kgato e amogelesegileng hela thata re ka solofela gore mabelo a go tshwareleng mabelo a tla tshwara mo mahelong a beke re tla go ha dintlha ka botlalo mo pegong tsa rona tse di latelang mme ke mabelo a e leng gore a go nna ntse a tswelela a le teng go setse go tshwere le lengwe hela le la di 21 kgotsang kgwedi eno le malatsi a masome a mabedi le bongwe e tla bo e le la bobedi re tshosana ka gangwe mo go tsena re bolela gore go na leng gape mo go tsa metshameko tla ke dire hela jalo kgaitsedi yaka Wetso madume nka mogela ka dikgang tsa metshameko metsana di simolla fela di re kgaisano ya bobedi ya mabelo a dikoloi ya Botswana Off-Road Racing Championships e tla tshegediwa kgwedi eno e le malatsi a le masome a mabedi le bongwe kwa motseng wa Mantshwabisi fa bua kwa putegong ya babega dikgang mono Gaborone morulaganyi wa kgaisano eo wa Sairo Motorsports Moin Ahmed o tlhalositse fa ba ikelela go tshegetsa tikologo tsa lebelo leo mo mafelong a farologaneng mo lefatsheng leno a re utlwe pego eo e rulaganyeditsweng ke Tshepo Kehimile ga mmogo le Victoria Darkin. Tikologo ya ntlha ya kgaisano eo e ne e bidiwa Johnny Desert Challenge e ne e tshegeditswe ka kgwedi ya Sete bosigo monongwaga. Ahmed o ne a tswelela ka go tlhalosa fa ba golagane le ba Cresta Hotels ba batla ba thusang ka tsa maroko le dijo tsa bakgweetsi. Pele ga kgaisano e lefatshe leno le ne le ise le tshegetse kgaisano ya mothale o mme re ntse re ikagile ka mafatshe a mabapi a tshwana le la Afrika Borwa go tshegetsa kgaisano seemo se se tla fetoga jaaka lekgotla la Botswana Motorsport ka tshwaragano le dikhamphani tse di ikemetseng ka nosi ba tshwere ka thata go godisa motshameko o re setse jaanong re na le matlhale le dikitso tsa go tshegetsa dikgaisano tsa rona mono gae. At Cresta Hotels, we are dedicated to creating exceptional experiences for our guests. And through this partnership, re le ba Cresta Hotels re itlamile go fa ditirelo tsa maemo a ntlha kgolagano e tla tswelisa se re ntse re se dira ebile e tla thusa go godisa lefatshe leno mo go tsa bojanala jaaka batho ka bontsi ba tla bo ba phuthaganetse kwano go phadisana mo kgaisanong le go tla go e bogela. Enhance the experience for participants, for the fans and visitors who will be coming through, while also highlighting Botswana as a premier destination for sports tourism. Lebelo leo le le ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Motorsport la akaretsa sekgale sa 300 kilometers mme le tla simolola e be le felela ko motseng wa Mantshwabisi go tla bo go phadisa bakgweetsi ba mono gae le ba lefatshe la Afrika Borwa mo kgaisanong eo.
Motorsport is a discipline often overlooked by corporates. Gantsi mabelo a dikuta le dikoloi a nna a tsewa motlhofo ke bana le seabe ka go farologana ebile kgaisano e ntseng e itsege thata mo nogae ke ya desert race. Gompieno re itemogela tshimologo ya kgaisano ya mabelo a dikoloi e e simolotsweng ke Batswana mo nogae ka fa tlase ga Lekgotla la Botswana Motorsport. By a Botswana affiliate under the Botswana Motorsport. We're looking forward to the collaboration with Cresta and Re itumelela thotloetso ya dikhamphani ka go farologana mo kgaisanong e. Re ipaakanyeditse tikologo e latelang banana ka bontsi ba mo motshamekong o mme ebile ba na le bokgoni ka jalo ba tlhokana le thotloetso. A lot of potential as drivers and they need support from all of us. Metseletsele eo ya kgaisano ya Botswana Off-Road Racing Championship e tla tswelela gape kgwedi ya Ngwanatsele le ya Sedimonthole monongwaga. Tshepo ke himile, PTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa batabogi ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 20 Nico Manyapetsa a re le fa ba sa kgona go tla ka dietsele kwa dikgaisanong tsa World Athletics Under-20 Championships tse di ne di tshwaretswe kwa Lima, Peru, ba kgonne go fitlhelela mangwe a maitlamo a ba neng ba ipeile pele. Setlhopha seo se boetse mono gae ka la bobedi. A re utlwe pego ka botlalo ka Victoria Darkin. Manyapetsa o tlhalositse fa nngwe ya diphitlhelelo tseo e nnile go tokafatsa dinako ga batabogi ga mmogo le go supa kgolo fa go tshwantshangwa le kwa kgaisanong ya ngwaga wa 2022. Se se itumedisang ke gore bana ba botlhe e tabentse le majuniora next year mo go rang gore a ile majuniora next year go rang gone gore gongwe go na le kgonagalo ya gore ga ba ka tswelela hela botlhe ba ntse jalo go raya gore ba ka like di go na le mo re go bitsang re African Junior Championship e tshwantseng gore e tsene next season. Go raya gore go na le kgonagalo ya gore e be e le rile e graduate hela e tswa gone ko Lima ko Peru e be e heta hela yalo e ntse jalo if at all ba ka kgona go continue hela sente ba kgona go tshwarwa go gongwe ba bona ga ba ka beegwang teng. Moeteledipele wa setlhopha Isaac Mbise o ka ile fa dikgwetlho dingwe tse ba di itemogetseng le tsone di nnile le seabe gore ba boe ba iphotlhere. Gore hela mathata a mangwe a ileng gore re ile ra nna le one ke gore tota go ne go sena nako. We had 10 days training camp locally mo Botswana, then re be re taria re a go nna nyana gone ka kwa before a day e get 2 days before the competition. No ke tsa gore le gone gore affectile ka nna ke lemogile dilo di le dintsi tsa go ithuta sengwe and team ya rona ne e tetse ka batho ba gore e ne e le lantha ba gore representa lehatshe so go kwa our target e ne gore go kwa di-final so we didn't make it. Ke tsa ke re ba banyena ba setse ba tswa go ithuta sengwe ba ya di-competition tse dingwe ba tla go hitela ko pele. Setlhopha seo se se neng se agilwe ka makawana le marataro le makgarejwana a palo eo se kgonne go goroga ka makgalakganyeng a basimane a 4x4 meters relay mo godimo ga mo Ernest Gumevu a fetela ko se ka makgalakgang a lebelo la 400 meters. Setlhopha se ne gape se phadisana mo mabelong a 200 meters ga mo le 4x1 meters relay. Victoria Darkin, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong a re lebe tsa badminton moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Badminton Association Modisa Utsile Badubi a re o itumeletse go bo maloko a lekgotla leo ba supile tshepo le tumelo mo go ene le komiti ya gagwe go etela pele lekgotla leo mo dingwageng tse 4 tse di latelang. Badubi le komiti ya gagwe ba tlhophilwe kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla la Botswana Badminton Association ka mafelo a beke mono Gaborone. A re utlwepego ka botlalo ka Katlego Kgakole. Badubi yo ntseng le moeteledipele wa nama o sa tshwere sebaka sa ngwaga o tlhalositse fa ba ya go itebaganya le go tlhabolola motshameko o mo lefatsheng leno ka bophara gore o nne mengwe ya e tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Tota primarily the interim term in itebagantse le go dila le di-issue tse ileng gore da mo maikaelelo a komiti ya nama o sa tshwere e ne e le go baakanya ofisi ya lekgotla jaanong ka re filwe ngwaga tse 4 re tla itebaganya le go tlhabolola motshameko o gore badminton e nne nngwe ya metshameko ya lefatshe leno e tla phadisanang mo go one mo dikgaisanong tsa mafatshe. Badminton is a sport e leng gore e require gore from the onset
motshameki a ba a tshwere the basics right gore a kgone go nna competitive regionally and globally. E re ka motshameko wa badminton fela jaaka e mengwe o ne wa kokonelwa ke go segelwa fa thoko ga metshameko ya kwa sekolong ba ya go thulanya ditlhogo go tla ka mananeo a mangwe a ba tla dirisang go tlhabolola motshameko o go tswa kwa moding. Re itemogetse gone gore go botlhokwa gore mme ano re teka other ways tsa gore mme ra go reacha yang khuto tsotlhe tse nne tsa Botswana. Go emisiwa ga metshameko ya kwa dikolong go ne ga re ruta gore re tle ka methale e mešwa ya go tlhabolola motshameko wa badminton ka gore re ne re ikaegile thata ka metshameko ya kwa dikolong. They're in a position to compete regionally and globally, and it is because of that we've come up with strategic partnerships with the leadership komiti ya rona ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Rre Badubi e ntse e bereka ka thata mme maikaelelo a rona ke go tswelela re ntse re dira jalo mo ngwageng tse nne go fitlha ka ngwaga wa 2028. We really appreciate that as an association. Moanamisa mafoko yo wa pele wa Botswana Badminton Association o tla etelela pele lekgotla leo ngwaga tse nne a thusiwa ke Nonofara Motsana mokwaledi ke kgalalelo ke gakilwe fa motshwaramadi e le ke go moditswe shoshong. Katlego Kgakole, BTV Sport. Wetswa re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. le go ntse go apogile go dikgaolo tsa Nkgabe Tšhobe le gare le Bokone Botlhaba fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone re soletse gore go bona le dibata tsa maru mo maphakeleng gone go ta ikutlwetsa go le tsididi thata ko Francetown ka selekano sa borataro fa go dikgaolong tsa gantsi Kgalagadi Borwa Botlhaba Kgatleng kone le Borwaja le gare gone re soletse gore go ikutlwetsa go le tsididi ka selekano sa bosupa ko Nqojane Veda le Silibe Phikogeng kwa Lesomeko Olifantsrift le mo toropokgolo Gaborone dikgaolo tse di ko Bokone gone re soletse gore go ikutlwetsa go le mololo wa selekano sa le bong mme ta re mo tshokolong go thutafala lefatshe leno ka bophara ka selekano sa mogote sa 27 ko Veda Jwaneng le Francetown go yang kwa 30 ko Kasane Maung le Tsabong mme fa re lebela mello e sha mo nako ya gompieno e supiwang ke mmala o moshibidu e bonala go dikgaolong tsa Nkgabe Borwa Kweneng le Legare ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mello ka kelotlhoko mme fa re lebelela toropo tse di mo Borwa ja Afrika ka tsatsi la ka moso re swetse re be go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ko Cape Town ka selekano sa mogote sa 16 fa ko Qebega gone swetse re be go thibile ka selekano sa mogote sa 21 ko Upington Johannesburg Maseru le Manzini gone swetse re be go apogile ka selekano sa mogote sa 23 ko Johannesburg le 27 ko Manzini kwa Antananarivo gone swetse re be go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka selekano sa mogote sa 20 fa ko Beira gone swetse re be go thibile ka bontlhabong ka selekano sa mogote sa 26 ko Harare le Lusaka gone swetse re be go apogile ka selekano sa mogote sa 25 ko Lusaka fa ko Windhoek gone swetse re be go apogile le gone ka selekano sa mogote sa 26 re swetse re be go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ko Kinshasa le Dar es Salaam ka selekano sa mogote sa 30 ko Dar es Salaam fa ko Blantyre le Luanda gone swetse re be go thibile ka bontlhabong ka selekano sa mogote sa 20 le Boferabong. The simultaneous groundbreaking ceremony for the construction of 28 police stations in 28 villages. The said villages are Sibina, Makaleng, Marapong, Dunukwe, Ward, Koseroe, Mosolotani, Suping, Mohokotwani, Pomolepolole,
Moditshwane, Mopani, Mankhodi, Mitlobo, Phitshwane Molopo, Dirawana, Moshupa, Tamaga, Otse, Eretsa, Dobe, Lerala, Mokan, Madinari, Chobokwani, West Hanhai, Hukunzi, Matseloje,